إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ألوان منكي أم فهوجة أمته جميستكو كيرتي نبي صلى الله عليه وسلم كي أم فهوجة نبي أدي قيامة إكلي فانا ورق جاب بجم واقموجا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة بيان کو دفافه أدي ميستون كترين أم هيو بجم بايكي إكلي كفانو ك جيلوغا أولونو ميستكون دين يفوغا أننغوي جيلوغا ميستكون دين أننغوي جيلوغا ميستكون أبهي رسول الله صلى الله عليه وسلم کے زمانوں کا اولو بھی اصحاب بیکلن کی میستکن کرے امی میں بیکلن دن افوگا بیکلن تباوی تابعی بیکلن اتباع التابعین امی میں بیکلن کے ترین ہی منگن ننی نیہن گوس دنیا کا قیام واحدو ابایا کو دنیا کا تبا قیام بایا کی میستوں کے ترین ام نبا ميستون كمغا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان کو دبف قيامتو کے کودی علامت تک ادی بودتی علامت وس امت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان کو دبف حذيفة رضي الله عنه قالون رواه گم تیمن کدے گفانو فتنتک فو زمانو کا kurimathi wane kantattawge wahakan sual kuramun diyai ekantattakun rakka terive wadagatuman edilawatiwe em malonu men mitaga qiyamatuge alamata ashratu saa genestemum midani evahakata alonu men kiya ekankamaki kobakan alonu men ungeni adi ekankamun alonu men ge nafsu rakka teri kurumattaka قيامتك علامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة بيان کو دفع فوني افدا كندتم ميستكون کے مچ مدوری وانے زمان تک انانے کما اے زمان تو کے فتنتا بڑوے گندانے کما نموس اے فتنتا کون الون من اکبام مگے مگو بیان کو دے مٹکا ادے اے فتنتا کو گا نجے اہتمامن کے نفس تا سلام کر مٹکا ehni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadege faana fahuga deche dukuramwa fave edechega baran hifata finama duwa ku es mistakun magufure digen nudane deche ey allah ge fota rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge goin not ekadege faano ge sunne ehmima ummatuga fahu zamanuga kitamme bodati fitunata ke kurimathi vies e fitunatakum salam evane magues wani bayan ko devaf ade ashratu saa qiyamatuge alamat uteren dekamaka meduge darus gaves alondu balalana emme furtamakamaki ittiba'u sanan kurige ummattoge miistonge goittaka mi ummatuge miistakun tabamumuge waaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bayan ko devaf أبو هريرة رضي الله عنه جاريهن رمام جنبه نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها قيام قائم نواهت ثمان كذا فانوك أمتك ميستكم كريك أمتك ميستون عمل تك تباب فدان عملو نكرا هذا إبهي قيام قائم کے کوریگا میگے کوریگے امتوں کے میستکوں ہے علموندا گوتکا می امتوں کے میستکوں میں سکن کما تبابے گوتن علمون دانتے
shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in mushakun kavatakun emihunge gota tabamane endo ashab bekadun sual kurawani ya rasulullah Allah ge rasule ka faris war rum farisina ruminge wettawge wahaka toyati dannawani hadis kuravi wamanin nasu illa ulaika misawteren enun kombayen heye e zamanuga oin emme warugada de qawmuge wahaka de baruge wahaka mitaga mi asabe kadun bayan kurawani ei farisina ruminge verikamuge wahaka adi emihunge gottaka ebai nasarana yahudinge gottaka mi ummatuge misakun tabamane wahaka to hindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekama iqrar wedavani ade fahu zamanuge alamatawge terega hingane kankan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko devvun ei ekadege faanuge nubuwwatuge tereng himene ekadege faanuge nabikan ekadege faanuge risalatei haqqyagemwa risalatukan alon mennan angade ei iswediya darustoga tibefulunna aduifawa waangtakun engigende qiyamatuge alamatawteren hingane kamuga kiriti man nabiyyan sallallahu alaihi wasallam bayan ko deva mi kankan e bayan ko devi fadan alon menge no kurimatiga siidawamu kamakafo kame fennamu daamaka kuriga danna bekadunna adi miyeduge elinderin wes eba bayan ko deva ehen kamun qiyame wahinduga mistonge mecca qiyame kari wahinduga mistonga kurimativa fitunata boduwe ege terega mistokunge terega hingane hanguramata ka mistonge terega hingane नेगानी दीना खिलाफ उरिहा कमे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को देवाफा वुं एवेस एकलेगे फानुगे नुबुव्वतुगे तेरें हिमेने कमे मिया एको अलोंडो फागा कोल्लानी काफरुं उले गोई गोता मुस्लिमुन तबावे एफदांग ए मगुं हिंगाने बयान को देवी बस ade alonmenna medu fenegende ghairu muslimunge gottaka muslimunge teren firihenun ebamiyunge firihenuge gottaka muslimunge teren angenun ebamiyunge angenunge gottaka tabama masake kuratan taraggiya kuriyerumaki eikamuga baymiyunan hive kiritu qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata egotan amalu kurumaki e taraqqiyan ele hurahekkamuga baymiyunna hive bay mihun dina durak gossa wa minwaraki diinuge rukuntaka diinuge fardutan emihun handanetigen gossave emihunna mi diinuge kantaktawwe tereng madu minware nuota diinuge nam menuvi emihunna nege ade mivahaka migota dakkala hinduga qur'ana sunnen ei mistakunge taraggiyangle huraekkamuga nuota ei naatawsibu kamekkamuga ei mige ma kuriga mistakun ulemunga gotekkamuga bemmiyun sifakuramun dahindu nikam ballawalabba tumbule divukurun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnate nuota faakuri fatlunuge faakuri nuota edumuge faakuri kurukurumuge ma kami bemmiyun takuraru ko ta abade wahaka dakkamun da wahake names mikankan badalwe ghairu muslimunge terega egotan amalu kura bayako asinama ei mistakunna wara kamuda feshanaka vegemidan tumbuli behettun ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata tabamun kamuga wanama ei wara naatawzib waran hadi wara gondukon emiha sifa kurave kame ekamaku duniyage kommes fajiraku kommes kuliwara ghaflatuge terega diri ulung nagala miyaku bayaku misong medoga mashhur efa fannanun take egota tumbuli bahatta finama ei muttamoge emme balaganna kamaka miyedu mivani efa alonunge lokurmati gamikan ka bafene ghairu muslimunge goittaka tabawan vejjenama tumbuli bahattam vieswese masalennu adi enun gotakan hunnam vieswes ei emme rangalu taragi emme fahuge goittan emme fahuge model takamuga zuwanunna miwani visnifa misakunna ego miwani balaganefa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani
mi demme dennabi hadis fulu gehen ibarat ek gamani latattabi'unna sanana alladhina min qablikum tiyabamiyunge kurige mistonge gottaka tiyabamiyun tabamane shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuh tiyabamiyunge kurige mistonge gottaka tiyabamiyun tabamane mushakun kavatakun emiyun gos lobbu haraka venkamuga venames tiyabamiyun emiyuna tabav etana vanihe ade lobbaki sahara terega ule janavaraka kiye name wara bodusinga bonde fada gotaka ege sura fenigenda ege mas shikarakogen ka janavare mi lobbu horuge wahakaya adi mushakun kavatakun mimihuna tabawane kamuge wahaka otumun mi hadith sharah kurawwa bekalunge tereng الإمام النووي رحمه الله فذا بيكلم بدالوني والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب مي مشكون كهوتكون نوتا ضبهرون بفتان رسول الله صلى الله عليه وسلم مي مثال جسام وني أي غير مسلمون تبامومغا غدالا كوربه مسكتوge مثالge gotuge kitamme dati undagu kamevvies mushrikunge gottaka tabawumuga ekan kurane mi dobbaki sahara terega horu konegen uleche esoruge horu terega dati goggotan horuge terega eki magutan hadafa hure e shikara kura miunnaki wara khibr ekamoge masakka engigen menuvi shikara kurevene chennun eki efata dati horegge tereya mushrikun manasves emihunna tabawane kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurebumun engigen dani mistakun deenuge gwe dukon enun magutakun hinguma enun magumagun emihun diuma emihunna visnifa hunna de boduka emihun ekamuga masake kurala buraka ade hagigatu ga ves mushrikun ule bay gwegotan ulumaki wara bura wara aniyata ves befaran hashiganda libe kame kalun dannawani balama hinga hashiganduge tantan torufumuge waaka umfet torfun nota nefet torfun nota lo torfun nota du torfun mifada kankam fenigende eba reetibuma nota kiketada ne fahuge fashion toge terega zuanun alonmen terame zuanun kura kankam ge gotuga ekamaku alonmen visnen alonmen ge mihege mi bumaga nota loluge matiga andun huye nagafina ma undagu duluga faaru kole bisse jafina ma tadu alonmen ihsas kurena ekamuga du torufa edula dagandu bole lavvagen ulumaki evesmiyaka fasihawane kamennu ekamaku mushrikunge gottaka tabaman vejjanama kitamme undagu kamevves kureve hisaba mistakunge gellenika mistakunge magufiradun akhiretuga akhirat kairi wahinduga daane kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam miwani bayan ko devwafa ade visna wadannawa dreadlocks kiya istari gandan hada gote istari gandu digu kurumafauga huriya istatten holitaken hen olafa hunna hurun migen komme istari gande unagana hame divkoffa mi istaritan olafa najis kon hunna hurumaka mi alonmenna fenna najis kon eni digu istari gande vejana femwara saafuko dove hikka balahatta gennune e istari gandu tammudu kama waswe salame nukurevena ekamaku holitaken hen istari gandu olafa den e istarigandu balahatta miyako koranjene bura masakke visnalava ekamaku bayegge fashionaka bayakko ulego reeti vejje miyaka vejjenama e nuwe evves bureka bolumacca farbade illagen ulun kamuga viesves ekamavves tabavegen de emvima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi basfulu mushakun kavatakun adi lobbu haraka manas ebamihun wannana basfulaki haggu tedukan alonwenna miyadu furihamen engigen de alonmen ge loluka kurimatiga mifada kantatta fennamun ebade ade mi hadis fulun alonu fahan kollam beenumwa ane nuktayaki mi hadis fuluge sharahaga ilmane vidalwani mushrikunna emihunge uradun tawga emihun araganna faafa kurun taka mi ummatuge fahuge zamanuge alamatahu terega misakun tabamane oi basfulu elmare vidalwani duniyege masakkatterikamuga
beesveri kamuga ghairu muslimun hoda hodumage beenun hifumaki muslimunna manaka mennune danduweri kan kurumattaka danda fendene ijaden kofinama muslimun ege beenun hifumaki manaka mennu ulanden sawariyen ufeddumun e ulandun note sawariye muslimunge beenu mattaka echi viafarige gotun gane beenun kurmaki eggotaka ves mi hadis fuluge daru ghairu muslimun ule gota tabamuge waake nunkamuga hadis shara kurava befulun vidaluwe nikan visna wada annama deenuge kantattoge waaka dekeve hinduga furasara kuramiya ko ejjanawa bunane kale mende mitana jamalu genesken eyangaragen ulen vinun heyye nuata burugage waaka dekeve hinduga bunane hijazu karage unu bima etage miyonge adakadage gotun emihun kongulunu kameke boduga foti alagen boni wakoggen ulumaki ehen kiya furasara kuramun da hinduga deenuge kamakun emihunna nurheve kamegga mi furasara mi kureveni emihunge lobati nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnata adi eko miweni gotakan hadare bunamun dairuga ghairu muslimunna tabawane kama miyen otumaki em ghairu muslimunge faafatakan aragatumuga tabawane tabawumekkamuga mi hadis fulutakun dehawegende nikam visna wadanawa tafad mushrikunge tafadu eidu tawga eidu faaga kuruma fasigu fajirun genes emiyun lavva munifu ifudumga harakatan hinga etanan haziru mafoga dem misakun sual korum dan mikan huttumuga kobahiye dini danna bekadu mi alonumge muttamoge halataki emvima mushakun kamatakun mikankama tabawane kamuga oy basfulaki ei ghairu muslimun ule gottawotereng Allah subhanahu wa taala mana kuravi deenuge kankama deenuga amuru fulutaka khilaf kankamuga emihun ekamuge teriya wadegen ulene oy basfulu eggotaka ves mushrikunge terega diriulumuga hode taraggiye besverikama vyafariya mifada kamegga libe emihunge kiban alonmenna libe manfaege beenun hifun evvesavetega evve zamanega muslimunna manawegen nuwe dengama miyako alon fa kollana anekkamaki fahu zamanuga ilmu ufullavigen gos zine aamuwane waaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahu zamanuge alamat bayan koddevamun hadis kurawani min ashrati saati ay yurfa al ilmu wa yathbut al jahlu wa yushrab al khamru wa yadhharu al zina qiyamatuge alamat tawterega ilmu ufullavi jailukan aamuwe bangura boy adi zine kurun misonge meduga aamuwe gendane ade mi ilmu ufullamuge mahaka waragina hadis ulutauga rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani bayan ko devafa ekotun ekalefan hadis kurawafa ve la taqumu as-sa'atu hatta yaqbadu al-ilmu wa yadhharu al-jahl qiyamen qaim nuwa hutte ilmu misonge kiban neti kuravi adi jahilukan aamu umafauga menwi adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamatuge kurin dimawane kantatta bayan kodde hadis kurani inna baina yaday saati ayyaman qiyamatuge kurin anna duwastakeve yurfa fiha al-ilmu edwastauga ilmu ufullevi wa yanzilu fiha al-jahlu jahilukan misonge tereng as wa yakthuru fiha al-haraju wal haraju al-qatl misonge meduga maru nota qatl kurun gina vegende ade ilmu ufullegen diumage ufullegen diumaki qiyamatuge alamate mitaga ilmu ufullegen diume nota ilmu netigen diume bunumun alonmen sualu fede kihine bae ilmu ufullegen dani nota ilmu netigen dani misonge kibaga hori ilmu verikan netigen dani kihinetto sual kurave hinduga ebasves ekam ves rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani bayan kodde wafa ekalege faanu hadis kurava wani inna allaha la yaqbadu al-ilmu intiza'an yantazi'uhu min an-nas misonge kiban ilmu tama ganave fadayakun netigen dane gotuga daach nuna ilmaki walakin enakamaku yaqbadu al-ilmu biqabd al-ulama
ilmu netigen dani ilmu verin danna bekalun duniya dukure vumunne hatta idha lam yatruk aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan ilmeringe teren danna bekalun neti hingajjanama mistakun jahilunge teren mismiyun kariga mismiyun naki emiyun kankamuga sual kon hada bekamuga hadane fasuilu faaftau bighairi ilmin fadallu wa adallu den e jahilunge karin ungenem feshumun emiyun fatwa den feshumun mistakun magufuradi adi emiyunge sababu mistakun magufuradi genda bekamuga emiyun vegende ade ilmu netigen diume oy basfuluge muradaki ilmu verin duniya dukurevu komme zamanek gaves e zamanuga tibbevi bodati danna bekalun duniya dukurevumaki ilmerin sifa kuravani fahu zaman qayamumuge alamatake fahu zamanuge alamatake egotun ummatuge bodati danna bekalun terega mi fahuge danna bekalunge tereng الإمام الألباني رحمه الله فدا الإمام ابن باز رحمه الله فدا ابن عثيمين رحمه الله فدا إتا بيكالونه مي قرنوge terega veswani duniya dukurava bodati danna bekalun duniya dukuravumaki e bekalunge asaru ummatun netigen diumaki mujtama jahilukan amuwe misonge meduga fahisha maltaka munkaretan iturugen danakame alon menna miyadu ba fene duniyage bayek gamtawga mige kuriga ekamtawga hudda nukurave bayek kankam miyadu ekamtawga hudda wegen aamu wegen datan bayek cinema taka dejinsu masunive naacharangi kulave tantan efada gamtawga aamu wegen da es sababaki ekamtawga mistakunna deen unganna devvan tibbevi bodati danna bekalun netigen diun ebe bekalun duniye dukurevun hama eko mi hadis fultawga miwa ilmu ufulleume oy basfulge muraduga al imam nawawi rahimahullah vidalwani anna al murad bi qabd al ilmi fi hadha al hadith al sabiq al mutlaqat laysa huwa mahru min sudurihi hufadhihi walakin ma'nahu an yamut hamalatahu mitaga ilmu ufulgen diume oy basfulge muradaki mistonge hitun ilmu fohevigen diume nune ei ilmu ge ahulu verin netigen diume ade ilmu ge ahulu verin netigen gosinama mistakun jahilunge kiban tinuge kankan olum filuwan farafinama emihum magufuradigen hingadane enkamun mitaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu ufuligen dane e bayan kurava ilmaki ei shar'i ilmu ei dinuge ilmu الإمام الذهبي رحمه الله إكليك فانو بيان كربا فوي وما أوتوا من العلم إلا قليلا ميستكونا علم لبفامني مدو من وركه هذا إكليك فانو إشارة كرباني إسراء سورة قدية فسفناتا الله سبحانه وتعالى وحي قراني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا تبامي هنا علم දෙවිගෙන් වනි මදු මින්වරකේ ඒ මදු මින්වරකුන් මිස්තකුන් දිරොළුමගේ කංකන් තරග්ගීකෝ සයින්ස් ආ ටෙක්නොලොජි ගා කුරියරයන් ගොස් මිසමානුගා මිෆෙන්න තරග්ගී වෙස් මිෆෙන්නනි මිස්තකුන් අල්ලාහ් තාලා දෙවි ඒ මදු මින්වරගේ ඉල්මු ඒක තරෙන් වෙස් අල් ඉමාම් zahbi රහිමහුල්ලාහ් විදාලවනේ වම්මල් යවම ෆමා බකිය මිනල් උලූමිල් කලීලති ඉල්ලල් කලීලු ෆි උනාසින් කලීල් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඒ දෙවි මදු ඉල්මෙන් මියදු වනි වර මදු මීස් කොළුන්ගේ මීස්තන්ගේ තෙරෙන්වස් මදු බයිගේ අම්මතීගයි අදි ඒ මදු මීස්තන්ගේ තෙරෙන්වස් ඒ ඉල්මන් අමලු කුරණීවස් අදි වර මදු බයිකේ ශරූ ඉල්මු මීස්තන්ගේ තෙරේ මදු බයිගේ අතුගා මෙනුවී නුවාකම අදි ඒ මදු ඉල්මුගේ තෙරෙන්වස් මීස්තන් තෙරේ මදු බයි මෙනුවී එකංකම අමලු ෆුරියා මෙන් නුකුරාකමුගා හාෆිස් අල්-ذهبي රහිමහුල්ලාහ් විදාලන් මේ එකලගේ ෆානුගේ zamanuga adi komato alon men hafiz zabi avaharai taves mer fasate ke kabur haru ginavegen die hem janama e madu ilmakum mistakum handan huri madu kame kabves medu amal mikurani madu ade ilmu uniwamun jahilukan aamuwagen damungos mistakunna
ඊමාන් කමක රුකුන්තක ඉස්ලාම් කමක රුකුන්ත වෙස් නැති හඳාම් වෙගෙන නැතිගෙන් හඳා නැතිගෙන් දා හිසාබ ඉල්මු නැතිගෙන් දානකම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අනි බයන් කොද්දවෆ් එකදක ෆාන හදීස් කුරණි යදුරුසුල් ඉස්ලාමු කමා යදුරුසු වෂයු සෞබි حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ඉස්ලාම් දීන් නැති ෆනාවෙගෙන් දානේ හෙදුමෙග්ගා හුන්න බාගඬ වීදමුන් බොඩුවමුන් දාෆදා ෆතිකටෙග්ගා බාගඬෙන් හෙදිජනම ඒ බාගඬු බොඩුවේ එතම් වීදිගෙන් දියුමකි දාදි ෆසියාකමක වෙගෙන්දේ ඒ හිසාබුන් ෆරා මිස්තකුන්න රෝදේකි කොබෑකමෙන් නමාදකි කොබෑකමෙන් අලුකමකි කොබෑකමෙන් සොදගන් කුරුමකි කොබෑකමෙන් නේගෙනතේ වයුස්රා على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طائفة من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقول أدركنا آبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها then ريكندكم بيك الله سبحانه وتعالى قرآن وفود لوانه أدي إيجن إم آياتك من ورستم ميستون كأمتي كانوانه ميستون كترين මුස්කුලි වෙරින් බුණ උලේනේ මිස්තකුන් මි කලිමා ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මි කලිමා ආරමගේ කාබෆන් කියා උලුනේ තිති මන්නමස් කියා උලුනී ෆෞ zamaana දායරුගා කුර්ආන් මිස්තකුන්ගේ අතුන් උෆුල්ලිගෙන් ගොස් ඒ කුර්ආන් හඳානතිගෙන් ගොස් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් එකනි මිස්තකුන් නම් එගේ හඳාන් උන්නේ චෙකමුගා වෙගෙන් දානේ කමුගා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බනි බයන් කොද්දවෆ් ආදේ මියදු අලොන් මෙන්න ඒ zama මිවනි ගෑබ්වෙෆ අලොන් මෙන් කීරිත කුර්ආන් කියවේ කමුක වියස් ඒගේ හුකුම්තක කන් අලොන් මෙන් අමලන් නුකර ඒක වනේ කෝචක්කම ඒ බස්ෆුල්තෝගේ මානේ කී කොබෑකම ඒ බස්ෆුල්තෝගේ අලොන් මෙන්ගේ වෙරි රබ්බු තබාරක වතාලා අලොන් මෙන් අංගව අමරු කුරබනි කොන් කමෙක්කම එවස් මියකු නුබල අද මියකු ෆරවාලෙන් එකම මෙදුගා නුබන්ට අද අලොන්ඩා දිමාවි දිවෙහි ජුවානේ එනා ගෛර මුස්ලිමුගේ තරෙන් अंगेनक कैवनी कुर्मा एना एदुनु इंदुगा अंगे मिहा इस्लाम दीनुगे बाय कंकं उंगेनी दस्कुर मट्टक बाय सवाल तकुरी आमुको गैर मुस्लिमुन कुरान सवाल तवतरेन सवाल एनागे हुरिया सवाल अलोनु मिता दन्नवा कन्नते एकमु मी मौदा गुलेगिन अलोनु दन्नवा लहिन होती ए गैर मुस्लिम अंगेना बुनी तिमन्न कैरिगा मेना बुन्ये मुस्लिमुन रेका दुआदु फ़र्दु हनमादु कोंगुले फ़र्दु नमादुगे हनमादु कोंगुले अलोनु तन्ना फि मुस्लिमुन फ़र्दु फस नमादे कोंगुलेनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़र्दु कुरेवी फस नमादे सुन्नतुन्ना कुरानुन्ना सुन्नतुन साबितु वे मिकं हेमे म कों हनमादे के वहां के तो है तिदा बुननी हे दे जुवाना अलोनु कारेगा बुने तिमन्ना मेगे मम्मा में बुने उले हनमादे के वहां निकम बल्लवा मी हदीस उलुगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी बयान कोदने एमे फहुन तिबेने मी हुन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह मी कलिमा मी तिमम्में काबे फैन कियाति तिमन्न में किया उले कलिमे के एवर दीनु के कंकं एंगिගෙන් දනි අලොන් මි දන්නනේ මියදු මියගේ තින් හතර හරුගේ වාකෙන්නු මි zamanuගේ zuwan කුජ්ජ කොලොනු කරේගේ ඇස් ෆරදු ෆස්නමාද ඔන්නකන් එනෙන් හැමෙන් නේගේ එකම එන මුස්ලිමෙ වීතිවේ එන අකයන් කුර ගෛර මුස්ලිම් මියහ බබලා ඉස්ලාම් දිනු ගොන්නනේ කිත නමාදු තෝය කිත රුකුන් තෝය අලොන් මගේ හාලතා මෙද විස්නාදව ආදේ කුර්ආන් උෆුල්ලෙගෙන් දියුමුගේ වාහක ඉබ්නු මස්ඌද් රදියල්ලාහු අන්හු බයන් කොද්දවමුන් විදාලවනේ ලා යන්සිඅන්නල් කුර්ආන මින් බයිනි අظහුරිකුම් තිබාමියුන්ගේ තෙරෙන් කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා නැති කුරවා උෆුල්ලවානේ යස්රා අලයිහි ලයිලන් රේගණුන්ගේ බයකුන් ෆයذهب මින් අජවාෆිර් රිජාලි فلا يبقى في الأرض منه شيئا ඒ කුර්ආන් මිස්තෝගේ හිතුන් ෆොහෙවෙගෙන් දානේ දැන් කුර්ආනුන් එවස් මින්වරේ මිස්තෝගේ මෙදුගා නෝන්නානේ අදේ කුර්ආනන් අමල් නුකුරානම අදේ කුර්ආනකි යලොනුමෙන් මුස්ලිමුන් නවීතිවේ මුස්ලිමුන්ගේ ෆෙක්කමුගා හදා හැමේකනේ බාබාලන් ඔන්න එච්චකමුගා වානම ඒ කුර්ආනකි දාදි ෆසියන් නැතිගෙන් දානේච් මිස්තකුන් යන් අමල් නුකුරානම ඒ කුර්ආන්ගේ හුකුම්ත මිස්තකුන් හදාන් නැතිගෙන් දානම ඒ කුර්ආනකි එක්කමුගා වියෙන් නමස් නෙන් එච්චක එවරු එහෙන් ගොස් කුර්ආන එකුගා මිස්තකුන්ගේ අතුන් නැතිගෙන් දානේ zamaane ෆහු zamanuga අන්නානේ
Quran netigen gos deenuge hukuntan ekko mistonge atun biivegen diuma fawga menuvi qiyame qaim nuwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani la yanqud ural islami urwatan islam deenuge ulatta ebai edeenuga hifaatagen tibe sabitu hukumta ulakakum mugurigen daane fakullaman qatat uratun tashabbathat annasu billati taliya egen hukumen netigen hingajjenama halakuwegen viranawegen hingajjenama den jehegen ekkamega misakun gaden hifaatane wa awwalhunna naqdan emme furtama netigen daane al hukmu shari'atan hukum kurume wa akhiruhunna as-salah emme fahun netigen daani namadu es misakunge kiben netigen daane e hisabun faragen qiyamatuge bodete alamataka kuga mi kainatu netigen gos mulin ehem bimaka badalwe qiyamek gaam wegen daane mikankan bayan ko devwa fa miwani mistakun mikama biruwetive mikamun ek kibamu mattaka ekgotakas mikankan genes gatu mattaka ennu hama eko zine amwane o basfulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sharah ko devwa ehen hadis fultawga bayan kurawani walladhi nafsi biyadihi timan kalege faanuge furana fulu e ilahuge appulugawa ilahu gandevwa hadis kurawame la tafna hadhihi al ummatu hatta yaquma ar-rajulu ila al-mar'ati fayaftarishuha fi at-tariqi fayakunu khiyaruhum yawma idhin man yaqulu law waraytuha wara hadha al-ha'id qiyame qaim nuwanete firenaku angenakayko magumatiga zine kuramun da hindu ekan egota wumad daanden eduhoga emme hewegen wa mihayaki enage en damun emiyuge kairiga mira faruge niwala jelagen tikan kurashe buna mihay emme fahu zamanuga mifada fahisha malta ginawa hinduga emme heyo mihayaki ekan huttala ti haram kameke tifada kankan kurakan nuane efadam bunumen nungeto mira faruge niwaluga kalementi kurakame kurashe efadam buna miha edun emme hewegen wa miha ka wegen nane nikam visna wadannawa mi e zamanake non alon midanno neka malon menge terega miadu fahisha malta misa wa gossawani magu matiga andiri gole ganduga mista konna miadu evves ladu hayat nen magu matiga demiyun hingan nuafada amalta adi ei bala beluma fennuma kෑවැනි නුකොත්තිබේ මීහුන්ගේ ගොතුක අලොන් මෙන්න යගීම් වාෆද හාදතු ගාවස් එමීහුන්ගේ එවස් ලදෙන් එමීහුන්ගේ එවස් ලදුවති කම ෆෙනිගන නුදේ මීස්තකුන්න ෆෙනිදානති මීස්තකුන් බදාෆානතිවේ එමීහුන් උලෙන් නුවා ගොතක නහි කුරබි ගොතක හරාම් වෙගෙන් වා ගොතක තිබුන් නොත එෆදා අමද කුරුන් අදි එකන් නුකුරාෂ නොත එහෙන් නුතිබේට ති ගෝස් කම කනොත දිනුගා මනා කුරවාෆා කම කේ බුනා මීහා එවුරේ නුබෑ මීහකු efada naatawzib miyako timaya nubehe kankama behe miyako nuhunna ehmwima fahu zamana aile iruga misonge meduga ilmu netigos jahilukan aamuve zine kurun aamuve mistagunge kiban Allah subhanahu wa taala Quran ve sufullawa heyokantattaka munkaratta mistakunna aamuve heyo amalta kura mihunaki madubay kam ganota nebbay kam gave munkarata ki aamu halatu kam ga wuma fawga menwi qiyame qaim nuwana alonuge duaya ki mifada fitunatakum alonu men salamevun alonu menna mi fitunatan engi e fitunatakum ekkibawa bay kam ga alonu men labwande subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum ورحمة الله وبركاته